kan Home Minister hian Mizoram mipui ma dot chiang taka asoi wangin ngai dam dil turin kan phut ZPM Thalai chuan MZP President Lui MNF Freud tu nita hian MZP President ani lai khan kuwatal ruk chungchang hi lovei to ni se ole voin chu news hit tak mai oma masabera chuanin hei Arvind Kejriwal chua zalen phut tinia ti chuan long tlai local council vengin in soifiana anon nei vele bokani bolpui NG tena thu chua anon nei kha anon chang don ni then khatlaya han ti chuanin ti top turin Home Minister phut tini bokai MNF serlui not block lampang te hen thu chuan siam ni turanga ila chuan MPYCC in Titan tlo tini boka chuan top bera hian hei pui view donin ka ria ZPM Thalai in lawmthu antia kala chir mi lo engma hi hei MNF lampangina enge ku varo mi khami anda na munan zu en fia vel kha thalaka hen lo lang bokani hengponi se masabera khan kan kalanga Arvind Kejriwal chua zalan phut tinia AAP Mizoram Freud tu te chuan vo inni somni pokwa thlasari kum sang ni somni pali hian Aizo Press Club a press conference nein Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal AAP convener chu diklo takamanani thu soin chua zalan vatan phut India ram mun ranga Arvind Kejriwal BJP sarkar noe diklo takaman ani awanga dulo na le lung oilo na India Alliance tenan buatsaih mek ti soin AAP Mizoram Freud tu te chuan keini po in hemiden chenien Mizoram mipuite hriata BJP sarkar thil ti dan hi kan dulo zialan tirna atan press conference kan kova arang theyang bera Arvind Kejriwal hi chua zalen turin BJP sarkar hi kan beiseya kan phut latani hanti AAP Mizoram chuan Delhi Chief Minister nilai mek Arvind Kejriwal chu BJP sarkar noe agency rang te chuan diklo taka case siam sakin March ni somni pakhat kumsang ni somni pali tangkhan jela da ani thu soin beil ani theilo na tura har satna sang voin thlenga an siam sakareng hi hriathiam har kan ti tak zetani hetiang renga opposition party roi tu te sarkar agency manga beitoki India ramin zalenna an mu nual om ngai lo ti in kanram democracy noi mi pui zalen na le dikna chanvo BJP sarkarin an ngai poimo lo zia atilang nin an soi AAP Mizoram soidanin agency te hian finfiana proof engma neilo ma se dan khir tak PMLA Act an siam hangin Arvind Kejriwal chu arisel na po in torpha hil khopin tuna hin jela an khung mekani bel thei na beise om ahan om deuh poin agency dangten achua theilo na tura case dang siam sakin an mannun le zel kumni chuang an chui to nu po engma chiang faka soi tur le man tur an neilo chung po ani inalang ti thu be chana shen be reng ani Arvind Kejriwal hi terrorist po ani lova ramhel ma po ani heklo ati solian ber chu India ram khopui ber Delhi a minaran te tana zirna in trapek te hospital thale changklung jok minaran te tana athlona inen tir theina tur pek te le central sarkar dinglai modi kai roi tilti sole ti diklo na taka dem hi ani tin anon zieka hei hi kanram politics issue a chonin alien khop maya Arvind Kejriwal hi thiamlo na nei lova BJP hian an mani por mangin anthil ti teina mangin an manani ti hi soyatam khop maya chanchu heta Supreme Court te po han thlirila an mani thunoi om hin tamto ti te pon soya engponi se hi chu mi mal ngai dan ni ta sela kan soi zui vak lowang amaro chu news hit takanin ka hria karon thlang chu kani ti chuanin long tlai council vengin soifiana tinia hemi ma hin kan hriat thau tawngin hei young lai association hianin bolpui NG hianin press release an lo ti suak to ni kha hemi chungchang hi thua kal thui ta khop ma hei YouTuber te po Rainbow Mizo channel ti te po kha video siamelo kha siamangaron zia te nia ngaidam in deal na te po khan phuta anin ngaidam ta ngemo chuka hrelem lova engponi se in entiang hei long tlai council veng in soifiana long tlai council veng VC le waile chuan thu chu siamin CYLA Golden Jubilee Cup final match a boina chuak chungchang an soifia council veng VC le waile thu chua July ni somni pathum kumsang ni somni pali thole nia CYLA Golden Jubilee Cup final match CYLA playground a boina chuak awanga match referee
mal som sanga council vengin bolpui NG fence te kut atora wanga council veng mi puiten athlawang kan hona chungchanga joint wile branch bolpui NG ten July ni somni panga kumsang ni somni palia anthu chua press release number 1/2024 serial number 2 le 3 anthu ziek tarlan kha hetiang hi thil thlendan le thu chiang zo kani anon ti tammo umaya ti chonin in entiang serial number 1 le 2 le 3 antia 2 le 3 chu han chiar taila 2 wa chon ti henain je kani bolpui NG football players ten thei top chua match official referee thlawang an hotlata fans te kut tur an ven himreng laya referee nak ru pani tlek anga thu thang diklo referee nak ru pani tlek anga thu thang diklo YouTube channel than khat le social media vordar ani hi bolpui NG khuwa in ti ming chiat tumna kan ngaya poi kan ti hle ni antia tin pathumna hian bolpui NG khuwa final match entura kalmi puinu naute kan ho tur council ve mi puiten mindang hi hria thiam har kan tia nu naw thlabar le ril tram taka zantlai tak thlenga dan kan ni hi alung chiat thla kan tia poi kan ti hle bokani hemi chungchang hian CYL le lamatangin thlamon oka kan donglo kha makan tia poi kan ti tak zetani tinia hemi thu chuak chu kan chiar chuak vek to lawanga lar view to a CYL mo Central Young Lai Association lampang ei an thlawang hau tura ngen na ani do tlang puya ti chon hei YouTuber then khat channel then khat mo aron seilang boka atiang kha ni eng poni se longtlai council veng VC le waile te thu chuak kha han thlir zom le taila tikhan tu le thri chu kan chiar ta pakhatna hian ni somni pathum thlasari kumsang ni somni pali thole ni khan CYL Golden Jubilee Cup final match khelzo ani rolin bolpui NG fans bolpui atanga local tele longtlai khochunga cheng le omten organizing committee chunga le match referee chunga anlung oilo na lantirin CYL playground chunga malsom sanga chu an bituma dipui tam takin steel gate nam chein kuthlakin an umna sa hle longtlai police train khat official tele waile troitu le bolpui NG players train khat ten ban pharin vengro pheiseng chuan anunna atan po alo omani ti video clip train khat atang po in kan mu theu ome aron ti heta henan statement inang chu hemi bolpui NG players te po henin banan pharan lo dang ve ni ti kha hemi an mani thu chuaka po khan om tho maya bolpui NG football players ten thei top chua match official referee thlawang an hautlata ti te aron je hima hi an statement chu ainang reng maya engemo anon zia don in chia chel teng tin joint branch bolpui NG press release serial number 2 fans te kut tuar tur an ven himreng laya ti hi video clip langlo china kut atuar ngai ni ti fianan LCMC le Christian Hospital ser kon lungleya tepo x-ray le CT scan tepo an tinge ya hei hi bolpui NG fans ten kut an thlak ngai ni ti a chen le zolna ani ome hetenga infiamna chaklo zok din mun kan lo chan awang emo hian khoi ve mi puima in anlung oilo na hi official te chunga tharum thona mangin lantir to lo se tha kan ti ani anon tia ni official te hi mishing ve thawon nia khami tuma an match kha a full chon ken haulo maro chu YouTuber then khatena video lo siam kha kan en chin vela football hi katui lem lawa rules and regulation po ka she chiang lu tuk lo chu tiangin mo han soi tur em chon ama ero chu hei ero a soi ngamin ka ria official te hi mishing ve thawon nia then khat comment ta chonin a ham dik view lom le ti te ponom thawa tikhan then khat chona diklawani ron ti te pon om tho mei thei ka shelo le khatiang ani wang khan official te thutluk na hi chu kan pom angai view maya kan du lo da nanga thila kala tharum zonga kan che thin hi a man lai to ni ti meteng changkang lo chuwang chonin hei football phei chu physical contact omania in fit ve mo patling in fit ve hanin nek le khatiang vel kha chu han thin rim do zak te po ve wa maro chu offense te ber te po kan lo thin rim hloi zel hianin heta a players te hianin pressure kan pathine mo chu ti thei dewa chuwang chonin he thili serious angreng khop maya chan chu in resign te po antum khamo an thu chuaka khan bolpui NG lampang te kha tiang kha ni thil serious tak chu ani ve tho mai amai ro chu zaidam hi kan zira ngai ni Mizoram mi puite hi a thin ter et zong le khati ang zong kan che thin hi chu thil follow takaniang ti chon panina hianin council veng mi pui chuan malsom sanga
referee kan veng pa din mun le thilton video clipa kan hmu le hriat rolin playground lama le bazar veng ne na kan ri na hmuna veng mi pui lung oilo kan suak khom ngal khami video aw khanin an lung oilo khop maya kha bottle te pon non vom lut na sa khop maya khati angani to kha chuanin lelam pang tan te po khan han thin rim lo big le thlawang hau lo big na tura kha om chuang lova ti te po rilwa chana ran lu tani ti chon chair zom zelang he hmuna kan suak khom hian veng mi pui kal khom ten khotlang hroi tu te zai ngai takin boina siam novin bolpui ng te local kong via tuipui ferry chu bolpui ng fans te hian an che dan moilo takawang hian an zo let kan rem tilova kong danga via kolcho a ho se ti kan du ni amai ro chu kan ram hroi tu deputy cem bil2 mdc cyl hroi tu te bolpui ng vengthar branch le wile hroi tu te le sub headquarters bolpui ng te localin a local te pon tam khop mai hai thil thlenga wanga poyan ti thule anin thiam lo na in pomin thup ha choina ron nein nu naw ne na local kan nia tupui ferry kaya kan lir thei tam zo kan da khongain min tlang tir ta cheu antia heng kan sei ho hun la hi zan dariat borvel ani nge nge ti chon council veng khotlang hroi tu ten veng mi pui rilru na le thin ur local khom te na hian nang mani in thupa in choi thei chuan boruak aziom zo ka nge tia ngin na kan siam angin vengthar vcp le wile president ten thupa choina an nei nu in veng mi pui po zandar ko vel khan kanin hokir tir thei ta ram zo kani hemi nu hian branch wile hroi tu then khat ten bolpui ng fans motor bolero pickup var double seat pakhat kan om kho fol laya local ma saber chu tongkam thatak nen kan thaliam nge nge ani anon ti bokati chonin an le taila number 1 a hian tila hianin x-ray le ct scan te po an ting nge ya ti hi ni ya hi anak ru tliak chungchang kha ani tura ngai bok teng o ti chuan tiang hianin bek fel na an ne ya thu phat choina te po an ne chumi wang chon an tlang tir ta ni homje chu council veng mi pui te hianin tuipui ferry lama tanga local an nia tuipui ferry lama tang hian let to lo se kol cho lampang tang hianin let se ti kha an du dan kha ni ya hi an thu chuaka po han kan chiar to kha zanrei tak thleng nu naw te min tang ti kha ni ya thin rim na kha so sang chho khop in a hretani tilai bor vela hi chon mo zon pathum na kan kalanga cyl playground na final match end 2 bolpui ng fans 10 match referee kut an thlakani ti kan hriat rolin branch obi then khat tlan thlama sazinga branch wile secretary council veng po telin kan veng pa referee sahim na tura ban phara chu kut an lo thlak tel bok ane anti boka an wile secretary kut an lo thlak tinani chu hetinga kan branch wile secretary in kut atwar tel le in za derna om lo hi poi kan ti hle ne chu tianga playground lama boina aziom thret nu le bolpui ng fans te bazar area pagi muna anom lain boina lian jok athlen bel laule mikhwal chanchang jok ten kut an tor velo nan tia thu tha soi tuma council veng vcp vakal chu cyl advisory na zuya nang himo vcp chu ti in vcp ani na asoi nu po in kut hial thlak du na nein an lo ma chon zui ni hei kung kai hi nei thui ka ti khop me he boina hi ril ru ti zawangai chanchu match oma central wile Yenglai association in an buatsaih football tournament tania ti chuan heta vcp te thlengthlenga lova bitum ur mai he thil moi ani amti te po ngai to tham takani bokang chumom thil moi chu ani chi alowani chu wangin hetianga lung oilo na lanti rawanga pole veng ang te po ma kan lakna hian remna zonga local khotlang hroi tu tereng reng hi kan lung oilo na kan lo soidon po in alelam khotlang hroi tu ten lo don chon thoya tharum tho zonga chet lak na tur laka kan lo ven he kan mo phurna ani ti hi lo she to se tha kan ti tak zet ani hanon ti verap mei boka ain chang khop mai palina hen kan kalang boina kara remna achua theinan hei poimo don viewin ka ria to ber he vengthar branch bolpui ng khotlang hroi tu ten boina thlen tir tu kan zong chuaka nga lo chin chero tilai bolpui ng khotlang hroi tu ten boina thlen tir tu kan zong chuaka nga action kan la anga kan hmalak na thu vcp council veng le president wile te nena kan lo peng cheu ti in remna thatak nen kanin thla to nuwa
an kho an thlen ruala council veng mi pui dem zong le ti ming che zonga thu an chua hi apui kan ti in thalo kan ti hle a hetiang thil hi tu nuwa thleng non to lo se kan ti ani anon ti ve rap mai boka an buai khop mai ti me te o hemi chum hi chuanin referee te po hin khoi thla kom lek lek zo kani referee ni kha ha thlak don viau wani match ti top te po kha om zeu zeu reng boka ti chuanin hei kan en liang ti top tir turin home minister phut MNF serlui not block chuan thu chwa siamin asam lamin an police te ol samjok le nuam zoka anin kalpo zung theina tur atan waring te sabol muala phir thanga leilet an laile je samuela huana JCB hitachi manga kong anon lai tharna sa hle ti mu chu ani thuan tarlang July ni somni pako kum sani somni palia kan home minister zom takin thu thar thedar tu te ma kan sarkar nuwa ramria status quo bo chiatna thar ala omlo ni in kan hriatia asoiti tarlangin MNF serlui not block chuan poi kan ti in waring te mi puite kan rilu na hle ni Mizoram home minister in thu thar thedar tu te ma a status quo mathar lakna omlo ati ni nimin ngei po khan asam sarkar hian waring te aitlanga kong an la lai reng ani ti home minister hian a hrelo der nge Mizoram sarkar hriat ruk puin asam sarkar hian kong an lai ti hi kan zona ani kan home minister hian zoram mi pui ma dot chiang taka asoi wangin ngai dam dil turin kan phut ramri ven himle thuam chak turin kan sarkar hian arang lama mala a asam sarkarin status quo chunga an malak na hi ti top tir ngal turin kan ngen ngal bokani anti MNF serlui not block chuan kan ram an lei chet vek to nuwa august ni kwa atangani som kumsani som ni palia Mizoram sarkar le asam sarkar home secretary levela remna kong zonga in biak an tummek chau nia tarlangin kan sarkarin ramri avei tong lo ziale ral khat atang chawaram ri vei sarkar an ni zialan tir tin MNF sarkar anga huaisen takaram ri humhal a mala turin ZPM sarkar an ngenti an tarlangani tinia hei thalak hi an kong lai vel chu anioma hi status quo chungani chuan bo chiatna alo thlengani chuan thil serious takani chanchu heti anga anon ti zeu zeu ni chuan nakina hen poilian thamjok po athleng ti hlom viawa ZPM sarkar te po hianin kan home minister te po hianin han ngai event ta sela hei chanchin thara ron choka athavia win ka sia chuti role ro chuan thileng kim mai hi politicize tum hi chu afu kherangem ti hi thil ngai to chena ngai boka MNF serlui not block te hen an thil ti hi a tha amai ro chu athlen na tur mun he ta home minister athlen ta lo chuan news lampanga mo hemi sarkarin beina angchi mi pui rilru ron ti chi ai thei ti phoklek thei turang zonga heti anga anoti hi thil tha ani chu ka hrelo politics a in beina a anron mangnge ti pomo tin hemi hi thil serious takani bokanga thil tak takani chuan tichuan arang lamin home minister ate po hen lekha te po han bezok ta se news lampanga home minister lampanga tanga thlen lo mo news thuwa home minister varsiat tir kherlai ki ka sha thiam je lo ki chu complain ngai le enge sarkar lai hriat tir tur thil home minister ina hriat tur thilo mani chuan ama kha lekha te po thon thei om tak chu nia ka ti dewani chuanin hei kan en lenga MPYCC DIET an tlo ti nia hei po hi ron politics le view tura ka ngai ani Mizoram Pradesh Youth Congress Committee MPYCC chuan voin ni somthum thasari kumsani somni pali chun khan District Institute of Education and Training DIET principal le thoktu te chena in quarter tloin DIET quarter a cheng tur ni lo chief minister laldu oma campaign na rom ti an mu chua thuan talang te nol don chuan le hei chu MPYCC chuan quarter hi DIET thotu te kuta lantoni in staff te chena tura ruam manani thu talangin staff quarter in delona anasa hle thu kanzo fiana atanga landanin he quarter a om ming tumtu hi pula thansanga ZPM party ani na sang takle PSC member hial loni to le tuna advisor ni mekani anchung ko member jinga sarkar hatoke mon tai da thoke mo soitur anom loti anfin fiani Mizoram chief minister ni laimek pulal doma soipuile om tirani thu kan dong anti ZPM ten an sarkar ma anin soi ang nilo lal ngai lo lelana an lakha ti anga ro an rel thin nia soin MPYCC president lal ton lena chuan rinom mel takin mi puima anin zuara an hun athleng ta motia dot ringot manga ankal hi an demom tak zet kalphung thar che dana hian Mizoram mi puite tan ZPM party hi thlobreng tlak anilo
ti in ZPM sarkar che du dan tam tak lo thlir ve zel tur mi puite acha hatilai hian rinom mel takin mi puya anin zuara an huna thlengta mo ti dot ringot manga ankal hi an demom tak zetanon te dot ringot hanin ti bol tur hi chu ani te long do na moni le op an demom tak zetani ron ti boka ka mu dana chon tun din muna kan politics hi chu opposition lampang hin ram hluizia politics mangin an beya kalphung tharin ZPM lampang hi an kal ni ber hri hian ka hria anin be dana hi u chuak ve ma thina ZPM tan ban na ve thinin ka ring engemaw chang chuan a party mi le sa loni tan chuan fol em maya anin be na tong kamate hi hi side B lampang bo kan la hrele tura ngaila side A om chun side B om thina amai ro chu side A om ro khan side B om kan ti thin hian side B kha aron dik ta e ti tani chuang lo side A le B ka han ngai thak ton hian mi pa ngai chin tan chuan han ngai tu wang hianin thil han chik chet hianin adik zok chu lo hriat ve thei thina ni kan ti na ani ber mai chu ti chuan hi pui khop mai he ZPM Thalai in lo momati ZPM Thalai chuan thu chho siamin MNYF 3-10 MZP President Hlui Hawa tun naya vaireng tia kuwa bek sang ni dana an tlo chu lo momenti thu han tar lang aron tia tongkam hi ZPM lampang po hen aron bei ngei om chho thiam ang reng khop mai amaro chu le ma don bei na salut tuka I tuna han comment section alo sei tawrai ngai dan te po politics hi he kan nu le pa te rol po ina manga kan channel lo thlir tu ta jinga han ngai to let wang ula tun tuma ang MMA opposition de an chet na sathi a omem hetiang MMA an tran hi omem chu ti ani chuan I heta dik tak chuanin MNF te Congress te po engwai nge mi puin kan vote lo engwai nge neutral in an vote tak lo kan ti chuan until ti dana until lo ti to dana henin thil tha tam tak chu om nge amaro chu du lo chin ani hi chon hroi to lo se tia no tu an tam zo ka wanga ZPM tling hin ni ta ni tiro karon soem je zo ka chu an throi hun chung raman throi hun chung pokhan an perfect don lo reng za perfect kan ni lo zia chu kan hretlangin ka hria khata khanin ZPM pon an bei ve tholom ti de por oma amaro chu heti anga engi molai lo zon ngat thapui thoa in bei na ang hi aron thleng to nga yem ti hi lo sei ula thain ka hria tun tumang MMA opposition te an tran hi kala threlo ni kai chuan an chang mai ne chuan hei ta po hanin MZP President Hlui an ti dau kera aminga mention talo khan MZP President Hlui hei po henom zia nei viewin ka hria ZPM Thalai chuan MZP President Hlui MNYF 3-2 ni ta hian MZP President ani lai khan kuwato ruk chungchang hi lovei to ni se ha chek tlang dunga kuwa ching tu ten an kuwara hral chona konga har channa an lo to thin te kha amuna lo zuk to thin se mi pui po in tun tuma an kal chan hi kan fak view nge hang hanti kai an tek khop mai ZPM hianin MNYF 3-2 ni ta MZP President Hlui MZP President ani lai khan alo vei to ni chuan enga tinge alo zut tlo mai lo anon ti ni heta hian kap ve khop mai ti lai chu MNF Ministry Home Minister Mewin Mizoram Legislative Assembly session a kuwatol rukna atan GST phwachop an siam ni ta langin ZPM Thalai chuan kuwatol rukna a MNF Ministry in an mit an siai thu an soi te kha mipuin an la theingil lo hei an soi tak tak ani tin MNF Ministry a kuwa phur rukna atana kuwatol ten khokar kong mun sang motor kong an sial te an du phat chuan an tlo po theireng thu an tar lang ti nia tin MNF so ka lai khanin thil mang do me chu smuggler ho kha interview non face ngam tlat lai kha kan la sha cheu om boke engpo ni se hei po hi site A chu om to ni hei site A ni tu na thala ka mi hi site B hei ni ta ni site C aron om le me ngem om le nge po ka ringa san zu opposition te hi an chang MMA tun din muna chuan an la active thak khop mai khadi zong khatun tum video chu ni te se